Pa mislim da će dođe. Kako se pretvara u leptira? Sviđi poleti. Ima samo 2 sata da položi jaje u vodu i umire. Ja vidim zašto mi ljigao. Taman, košuljice i on. A? Ovo još nisam imao prilike da vidim. Ovo će mi se viši. Si vidjela kako je izašla? Sonju pitam, da li je gledala? Prvi put ovo vidim. Bi vodu. Ona u vodi ide. Mora da se osuši, pa tek onda. Pliva prema meni. Ovo nema ni na YouTube. Baš mi je drago da sam uspio da skinem. Kako se brzo krila suši i rastu, gledajte. Fenomen. Imaš? Vidi, tu se poleti. Видите, запитне? Не се лепи.